Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Tugusanze aha hantu tugusanze turi kukubona inyuma y'imodoka ya Ritiko Cyane rwose. Kandi tukahabona abantu benshi. Aha hantu habaye iki? Ipine iraturitse iracumba umwotsi. Ipine icumba umwotsi iraka. Hanyuma se byatewe n'iki? N'ubushyuhe bwinshi. Twari tugeze nende nyana yindi nyuma yabo. Yego. Yakubona umuriro ngo biraturika. Kabaririmbye bezera ubwoba. N'ubwoba? Imana yarabitubwiye. Imana yaratubwiye iry'imbere nirigwa. Yego. Rituritse. Mwabonye umwotsi se koko? Umuriro watse. Ninde uzimije? Wawuzimije n'ingisore. Kandi yadoye kizimya amazi. Yabibitse. Wareba samaze kwagize. Mwana mennyemo amazi. Wareba. Ako iyi korari bayita ngo iki? Yaturutse he? Karugira. Gikondo Karugira. Sere. Kamushakiye amazi. Imodoka se yari ihiye koko? umupira wanjye. Mwarimo mwerekeza hehe? Kanze mite muzi. Wowe se ibi bintu bibaye hano ubibonye gute? Tubonye nyine turokoka, Imana itugiriye neza. Imana yari yabitubwiye ko tuzarokoka. Yego. None nyine tubonye ibimenyetso, turashimira Imana ko tubonye turokoka amahoro. Abindi muri make Imana yabigenje neza. Imana yabigenje neza. Imana yivuze irasohoza. Yego. Yakurikiranye ijambo yavuze. Wenda ikintu cyabayemo ni ibimenyetso. Yego. Ariko nta kibazo, nyine twese turarokotse kandi turi bazima. By'umwihariko turashimira shoferi wacu ntakatagize. Yego. Ubonye ko dusohoye ibikapu twiruka. Ariko Imana yahabaye mu by'ukuri nta kintu itakoze. Turayishimiye. Ku ruhande rwa Ebenezeri rwose Imana ihabwa icyubahiro. Yego. Mu baririmbyi mwari kumwe mwese nta muntu wigeze agira ikibazo cyaba cyo guhungabana cyangwa se cyo gukomereka? Urumva guhungabana ntago byabura. Teka ryose iyo habaye ibibazo nk'ibi ngibi abantu benshi bagira ubwoba. Yego. Hari abagize ubwoba barahungabana baragwa, hari abagize ubwoba barahunga. Mbese twagiye twese dusohora ibikapu twiruka, urumva guhira mu modoka nta muntu n'umwe udahungabanye. N'ubu duhagaze turi gutitira mu mitima. Ariko Imana ibikoze neza. Imana ibikoze neza, ntago duhiye, nta kintu tubaye, kandi n'imodoka barayijimije. Tumeze neza. Ndatekereza ko mu minota mike turongera tugakora urugendo tugakomeza. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Turashimira cyane abantu bari kudusengera. Turashimira cyane abantu bose bagomeje kudufasha mu masengesho, kuko n'imbaraga z'amasengesho ziba zikomeje gukora akazi. Imana ibahe umugisha abantu bose bakunda Ebenezeri. Murakoze cyane. Yego. Yesu ashimwe cyane twagira. Yesu nahabwa icyubahiro. Amina. Hanyuma ibi bintu bibaye muri no modoka nayo wari uyirimo? Ibi bintu bibaye muri iyi modoka nari mbirimo, ariko Imana iraturengeye. Ubibonye ute wowe? Byari bikaze, ariko Uwiteka araturengeye akiza ukuboko kubera ko twaje hano twasenze Imana. Mu magambo makeya nawe wabonye Imana? Nabonye Imana rwose, mbonye Imana. Yego. Okay. Mbonye Imana kabisa. Mugereyo
turacyari bashasha mu Rusizi. Mugaruka kumva moto bwa Kayitare. Basuye kugwa kwa telefoni yawe kandi kangirika. Amahirwe nuko hari Biremera Company Limited ikora ku buryo kwangirika kwa telefoni yawe ntacyo bigitwaye. Iyi ni kompanyi y'inzobere mu gukanika telefoni na mudasobwa, ariko ibi bikoresho baranabicuruza. Nta hantu urakoresha telefoni cyangwa mudasobwa heza nko muri Biremera Company Limited. Aba iyo barimo gukanika telefoni cyangwa mudasobwa yawe baba bagutije iyo ukoresha. Mu guhagura telefoni cyangwa se mudasobwa baguha garanti. Bakorera mu mujyi wa Kigali haruguru y'isoko rya Nyarugenge mu nzu yitwa Alliance Plaza muri etage ya mbere mu muryango nimero 24. Hamagara 07 82 86 60 kugana Biremera Company Limited nicyo cyemezo cyiza ushobora gufata mu birebana na telefone cyangwa mudasobwa.